svima! Evo danas ću napraviti kratki kućni trening za trbuh. Pitate se zašto? Pitam se i ja. Odgovor je zato što je definitivno bilo previše hrane, previše sjedenja i izležavanja za blagdane i definitivno sam odlučila se vratiti u formu. Nije da imam neku grižnju savjesti, nemojte me krivo shvatiti, ne trebate ni vi, blagdani su jednom, 2 put godišnje i super je opustiti se i uživati, ali za mene je definitivno najbolji način života, onaj zdrav i aktivan način života i kad se ja osjećam jako i u formi i kad je to sve onako kako treba biti i osjećati se i izgledati, tako da si nisam ovaj trening zamislila kao kaznu, nego kao nagradu i kao motivaciju. Kad smo kod motivacije, puno ljudi me pita svaki dan prateći profile na Instagramu najviše, pitaju me pa dobro, otkud ti motivacija, kako ti se da svaki dan, kako ti se da paziti na prehranu, kako ti se da trenirati. I evo, stvarno sam htjela ovaj video posvetiti toj motivaciji i da vam najiskrenije iz srca kažem, a najiskrenije je da mi se ponekad ne da. Znači, ponekad ti se ne da i to je ok. Nije ti svaki dan i nisu ti svaki dan uvjeti. Evo ja danas stvarno toplo mi je u stanu, ne moram nigdje ići, nitko me ne sili, ali ponekad se treba prisiliti. Jer ako sam si nešto rekla, a rekla sam si jučer da ću danas napraviti trening, da je dosta bilo blagdana, znam da ako si ne održim riječ, ako ne ispunim ono što sam si rekla, da počinjem gubiti samopoštovanje i samopouzdanje. Mislim da je tako svima, znači kad smo si puno puta nešto rekli da ćemo napraviti, a nismo napravili, onda prvom sljedećom prilikom kad za nešto kažemo super, ovo ću napraviti, prva misao koja nam prođe kroz glavu je a joj da, moš misliti, tako sam rekao i za ono tamo i ono prije toga i nisam napravio, pa znaš šta, možda ja jednostavno nisam taj tip, ja nisam dovoljno čvrst karakter i ja to jednostavno ne mogu. I tu onda nastaje problem, a problem je da nam počne prelaziti u naviku da odustajemo. I to onda prenosimo na sve. Pazite, najmanji problem je trening ili dijeta, ali to se počne odražavati na odnose, na brakove, odustajemo od fakulteta, odustajemo od hobija, odustajemo od snova. Evo ja znam, mogu isto reći primjer sa faksom jer sam stvarno ostavila dušu na faksu u pozitivnom smislu. Evo imala sam stvarno sve 5, svaka pohvala, ali to ništa, taj uspjeh nije bio Bogom dan ili nekom ludom srećom, nego iza njega isto stajao stvarno jako puno discipline, jako puno rada, jako puno truda i upravo ovo što danas pričam, znači znala bi se prisiliti. Pazite, pa nikom se ne da učit. Kom se da učit? Ja ako bi si bila rekla, gle, danas trebam naučiti toliko sati učenja, toliko stranica učenja i ujutro kad bi se ustala i ne ide ti u glavu, ne možeš, počneš izmišljati, pazite, naše tijelo nam počne izmišljati najnevjerovatnije izgovore, počneš dobivati neke simptome. Počne ti se vrtit, počne ti biti slabo, boli te trbuh. Ali to je sve stvarno uzrokovano psihom i zato što se nama ne da i tražimo neki izgovor. I sad možemo odlučiti biti dovoljno slabi da se prepustimo tom izgovoru ili možemo reći, gle, ne. Znači, moram to danas napraviti jer sam samom sebi rekao da ću to danas napraviti. I tako sam vam ja, dragi moji, znala plakat za knjigom satima koliko mi se nije dalo, ali bi nakon toga bila ponosna na sebe. I bila bi ponosna zato što sam održala samo i sebi riječ i zato što sam napravila nešto za sebe i nešto što će me približiti mom cilju. A moj cilj tada je bio završiti faks i to sa jako dobrim ocjenama. Tako da ako nam je cilj imati fit tijelo, živjeti zdravi, aktivan način života, osjećati se dobro, napraviti nešto više za sebe. Ne znam, ako smo si do sad davali izgovore i prošlo ljeto smo mrzili svoje tijelo i svoj izgled i želimo da sljedeće ljeto nam bude top, da imamo pločice na trbuhu, da imamo izdefinirane ruke, da imamo čvršću guzu, šta god da želimo, moramo znati da tu trebamo početi na tome raditi već danas. I ako si to kažemo, onda si trebamo održati riječ. I to ne treba biti ništa komplicirano. Znači, evo trening koji ću ja sada napraviti će biti kratak, neće biti težak, ne treba vam nikakva oprema, leći ću dolje na svoj lijepi novi tepihić i vježbat. Tako da pozivam vas da i vi vježbate sa mnom.
prezdržati 1 minutu točno. Ajde, na pola sam. 5, 4, 3, 2, 1. Dobar osjećaj. Pola minute radim svaku stranu. Trening je gotov, mašna je opet na glavi. Naravno, napravila sam si šejk jer nakon dobrog treninga treba nahraniti mišiće. Da vidimo da li se igdje naziru. Moj Bože, oni kolači i kruh stvarno su ostavili traga. Nema veze, pozitivno samo, osjećaj super, kao što sam i rekla na početku, stvarno se osjećam ponosno sama na sebe i sad mi može dan proći na miru, sad je sve jedno, hoću se izležavati ostatak dana, hoću gledat filmove ili ću radit i biti aktivna, jer evo, prvi dio dana je završio točno onako kako sam si ja zamislila i kako sam htjela i baš sam happy zbog toga. Bok!